Mnani wa mundi nena nene akindukita wa next of kin. Next of kin onge lesa oba ulu ni lawidya maybe school or you social no ka oge the get to next of kin. No, ola. In case you get the table. Ila kwa property next of kin no. Ila we yani maybe wa sign contract na we nebe the abantu ba next of kin kana contact person. Now hangwa next of kin mo wenda to kwatle manani wo munde ni wenda okay there and wangu make ya either sister bro na ne matwane tekana makatwa wa sister bro you know nya ide kana osiana ende t underline ende t underline t Timo sega na kibeti. Why? Mwikalo waku. Wize nena na gwithire kulia you the itoya we have lot ye. Anesi hivi onatinya we get next of kin ye egete nya. We laughing tina. Anesi yetinya we get egete mwana nya. Kwani tha na kiata. Ambia kwisilia we kuliati. Ivi yane we kuliati. Mitumila yakwa, misuvila yakwa. Mwikalo wakwa ya misubile ya mali you know mwikalo waku with ya womunena ngo with a wiliata iveti yoga iba ngaiba iveti we get there mutumia ena bloti you know ena iveka lakini next of kin no ni nya kanethe kana mwana inya na mathengania kana mwitwinya ndukambiye kuomboka by the way no nizo niwe saomboka enda utaja kwitene kwitsa saitana ndika 33 wa muthena wa mujamu yuwa nana mwaka wangilila 4 tuteona munongo wa mwi nana nguyati ndukambe omboka manyage tumini cha nondo ainge twemete ikwa next of kin ndo wa meka logic okethia mutumia sidi wa gasia hii mali na yakwa ngeke ya next of kin kibeti chakwa Kwena no kwezi ningi na mwikala imwe kwa mwana mwini mwikala imwe na kujua in and out we sio notai ngwa of course ajijua ya asia kimetukecha kwa chono kisio lakini wikakoma kebana tega fulso wikakoma kebana kati ewa amuyo ila na delelo ewa amuyo ila mondu mako mende enai ya na benda be okatito watamukia kati alino mande tenyingi betoi make sure when mwamanda mali utambite ukwa let me tell you utambite ukwa ulogu yene wangu kwa ambenu wana waisa wa my logu zambe no pa what if we no uwa kwa ambe iyo na kana tu the idea tuna plot of course na iso tekala na atumia maitwe mai barent atumia maitwe mai barent numbani ila tekala na nisi iveti sito hai this world bwana ndi no na kwando ndasi ate mwikalo waku mutumila waku musubila wa mali ni wo otuma kumanyikana kana mutumia waku anake beti chaku nike kwanika next of kinondo ona nebe bikaba nuke saidi ya mundu anda siane siane banga andikita next of kin no ni siana siake na sisi ona no thenge yoi ayandika ayandika will iyo na iveti ayandika will mali su yakwa kidagele kibanana bana ichu cha kasusu kige bani cha kamami kige na basiro alo ya kaita asiana makamami na kababa wesanga wanuna mela bantu actually kwa will we kila wiki etwe ni marriage certificate ndamwe kila wiki etwe no ngani ikalaga nini kangilimana dhandatu inge ndo bantu wiki letu ni wetata mwikalo waku mutumile waku usubio waku wa mali ni wo utuma na munene na waku ni sisi utuma umanika na wo ungamile ba nondo wenda mwana nyinya no kumwendea sio kile kitumate kwa next of kin ni chao na ainge muno aume withi ya mundu ya sei omundu in case of ngethi and death ayo maybe kibetike cha kono kitwa inondo no wezi ondo ilie ndo mesia no twawe malino yeneka tumeke na ikungi na siana isi yako ni shika thina yithi kaniki next of kin siana isi yako wezeka ne bandu ani we mabune yaku ndo bandu kumela bala ukumela no ndini amare eletha ngo mwasaini enda mweyo enda no yethi umande ndo saini lazima wasaini yakanisa nenda kwa eji na still ona kwa kibeti
ukesaidia mundu muko na mali yake maybe omwamandio moyo imwe na kila mundu lakini yombetha abe usio uketha mali na mamantha imwe na unyangili maana ile na kunyangili maana atatu haya ni yitu idionde Mr and Mrs muto wa munyoke next of kin no nisiana mukwatia nite ene nenda ukutabia kinge kila kiothothea aingi mali yako ikwata next of kin ta spouse kwithia ute next of kin nundu wa mwikalo wako na monenelo wako communication communication no in the event of kikucha your spouse ya leno umetumia hata nituonete uangania no kwie na ngalisi yake ni delile ona kwanza si kwa mwandi ne nguku na mbui Niki nundu wa kwithia uandikwe ta next of kin ndakwe tu wasio kanani wate ajo aliambio atamuze hospitali ambio takive tiki hospitali withi mawani kitheka bala mwitha mawani na withi onyethi ya kitheka ilo wa yo akoma hospitali muse note kana athi yake mpango kaka kanu na kuna kitu tunamfanyia kweza hapo zilikuwa 1200 shika madhalawa mwe mathuku muno kono ni yangu weta kila muthena ukila kulia uneni wakwa mwikalo wakwa no tumanile yako ikiwa next of kin yena ndo ikitu diwe kali nyazi yana nethe asiana ndio mukuli ati kwa wetha beba nundu amu evaluate ni mwatwani yena mwikala nasia na ngwa yuno mutesene mwisho na mutai eba yuno mutesene lakini bakwa mali ni mubitanete including on pin ya simu haidina simu weka nayo ena uma we nani wewe mweteke tusongete na mbetu yuno nasia next of kin nikana kila muthenya ikula siae ukakwatikana ni emergency ni dharura undu wa bata ukwenda mbesa ila sako ya bua siaka tani munyanya wa ati na munyanya wa nga ni munyanya wa andu asu meta ama kumanda ni anyanya emaku ni chao matonya kukilia ni chao matonya kuete ni chao matonya kumbania ni chao yo what they can there is no alarm we nganyano wa we yu hatu wa hospitali we na kuimbesa moko umite mogela chome witha na chono simu nganyenda wa nitwa musembi hospitali na mwaji umuti abuyu na mwenyeta anyanya ema ka ngala ukaevaluate ukasiati anyanya yama kwa nende na utala 10 ngatala katani munyanya wawe yona munyanya wawe usini munyanya wa nganyani munana na ndola na suo then 10 nani anyanya uniki we beta anyanya nundu akwithia ila makwita no metika mete yuende na geje atanwa ingai ndoka gwe wethayo ndokwa ajali kukwete isanga idio ndia na maitha maku lakini ati kwatika ni emergency ya ni wawa kana ni wawasi ana nienda as a matter of urgency silingi ngilimba na wewe na silingi lili iye 18 unyaba ana ya maku nimeokosangia hamba kwa we hai sasa tutadu kai sasa kai yutoyekata au wimanye ngwetembe hawi yani asutia nana endani wese muthana ona ikengedie we na nduka wa ni gutundi cheni ikengedie wa makone me na ukabata ka ukwata ona nduka atumio wawe sitani yimwali wa utumio koka makengewe obala mungu timu sendi kwa advocate for ubungu lakini ati kunywala na emaku umadhimme ngomma mwati na kwatikana ikabata ndedi asilinge lile ondo kuko neyaga kuya ndedi asilinge lile ungamuya tilango tumio ngamutume immediately kana endena nena wimuya no yiki alo speaker endena kana wikite sito earphones endena nena kumya wenda simbesa siana ngilile wenda namba ne ndumie namba nesu na alafu muyende yonesa ilikana mwende na unena wime aya sisi ende wewe thank you so much mwe na kwata mwe osimu ni mwende na unena na iwa mutumia munyanya usu wimwite kambu no wo utonya ukwitika aya ma ukwitika utila kaboge gala wiweka tila no imanda new friends no and asumo yesa utete otherwise enani Athiani FM kelunguni chai kinya iya the community watina tu idio kama ondo tu ni wanga tunaindikana kanati twende na ungangana na maisha mundu mwe sio mbea tina this economy is a scam. Nondo ainge maitu we are living from hand to mouth. Ba iko say by investment ni kwa muda tu nyina ndo kuyati no kwa kabinda.
na wa kwa toto no kuyo shilingi 5 iya wakatoto no kuyo shilingi mbao iya wakatoto no kuyo shilingi ile iya ndukasimu ni kwithia maisha ni mo mundu iya kendo haya